Okay, hello everyone. Finally pini bangke hem kache dampo. Bisoma thai hostel bangke kita nai apona ela jut elo terms 3 years degree 3 years course jut elo sinon ke dampo laso hostel ke bangse bang bedon ke bangke bang lo hesame dolong lelo so video bangke ding pg la sinan tum video nam plang thonon nili chuki hola hem kache damlo nili hem. So finally I'm going to miss you Don Bosco College. Okay, after I passed my matriculation, I studied here in this college since from 2018 to till now 2023. So finally my degree course is completed. I have studied this college since from my HS. So finally I'm going to say a goodbye for this college. So bye bye. I'm going to miss you all. So finally long ke manja long asi dolo manja video lang berbang ke chini lom ni long si hems dam te manja ka ani adhu tin sang lasi finally long ke manja penang baro La bangke am lukhi parong ke guys aduk lo. So actually la dang 4 lane banai bong ke 4 lane bose 4 lane banai lo si aduk lo alian ki me bata pahin ola lo ke okay manja pentina anan lur epen onge dilai ket na ke lo si dilai lom ke paklang komputer bo punaga tum do pik pik lasi ron mangke singe dilai tame paklang pon lapon si so non dilai geran lu alo sinan momong obrox so lage non ge dilai bazar lo ladake friday ani si bazar do so asidon ge dakman dam do po. So again Dilai Higher Secondary. So lagi HDP Bazar. HDP ben jong sido pada mo comment section lo bang. Nantan no HDP pen lo ni kepo. So this is St. Thomas English School, HDP St. Thomas English School.
Surujan apa elo? Panjang langsung apa elo ke Bali Bathar lo mesti nak buat plus. Abuse tapi location nak pelan plus sih. Long time for bilang om plus sih. Okay, so lagi Bali Bathar area lo. Har ki bai lok lo non ke binong timung tumarong lo. Non mangke dalam ke Surupathar constituency lo dalam mangke nanti ke kadom terangpi MC ke corong lo Surupathar asi Surupathar itu nih tum non Diupani pupol Diupani constituency asi Diupani constituency itu antar nilai tum nilai bahwa nilai constituency publitrong pi akhirnya pupon po pas-pasan ko te mangke hala injin long langki cori pu kisu ong sinon lang kecor kepang sama lai injin bo injin hai ki bai adung along voting duk nang hang dung kong voting duk kali lobon sami jor panang ke pong ni hai ki bai adung along voting duk nang hang dung kong voting duk kali lobon sami jor panang ke pong kita ke Japrajan Holy Family School. Anum kadron thal tu bola so Holy Family School ke Japrajan situ. Apor nang kile nang lini dung dolote jongsi theklong nang raje ne hai ki bai ki mathate ne hai ki bai adung along voting duk nang Surupathar constituency pe non ke Diupani constituency anu anu lagi MC Sravan Telenga pun kata MC lagi tapi kasu constituency yang dulu non ke Diupani non ke lagi Diupani reserve lagi Diupani wildlife kasi Arnam Langpi kodim lo mate Bornirja Surujan lo direct nilip lo non ke take Surujan lo next ke nambol dete kolamati dete cuki hola lo ke popon bungke so lagi Surujan hawa lo Surujan lo medan lagi cini bang lo kumen so pi bang lo Surujan pen pu masih mama aku mau kumen so pi tu non ya so non manggil ada amper manggil nilip constituency lo lagi pobitrorong pi MSC kicu constituency lo oke pinangan kan cepat lo non dah bang bom dah cepat cini tu macam macam tong yo di video dan sini di charge lo masih di sampul lo bangke kasih oke actually ada ke hilly area o masih ada yang pilih ada ke bas pada sampai citoro wow
yang kile long view mapping alo dalam mangge. आज थापे पे नों के कोलमाती की जुरो लो के कोलमाती की जुलो नों के नेक्स्ट के नि तुम चुकेला की लुट पोंगे ओके सो फाइनली तक पे आके चुकेला लोंगे so lagi market lo daily market 1 to 3 minutes de hem tak kele lo so bye bye odo so 1 to 3 minutes de kele lo hem tame si nang momon juga views actually nearly bitri ki lo ne full bitri bang sini pinan pada kun jai lo sami pinan di mangena paklam ko lo si non ko lapon tu na okay so lagi chukela views lo so have a look non ge har ki bai photo matri nihai ki bai adung along voting duk nang hang dung tong voting duk kali lobon sami jor panan ke pong nihai ki bai adung along voting duk nang hang dung tong voting duk kali hello ni matric nang ki pas ya school Jagbe apor nang kele nang lini dung golote jongsi theglong nang raje ne hai ki bai ki matate jagbe apor nang kele nang okay so non ke hem kele lo non 50 meter ne walo non ani haku back berapa program to labang ke higher secondary lo ange no ha pura da dineli do hula so dineli rote hem kele long ke lala mangge kisun long kila te peng ke sab 50 meter dam pon ke kele lo so anbelo program bon pon okay finally non ke dan lo hem le lo hey ngodan okay hem iga supo so hem long le lo di ledak hem kisun pen ledak kibang dan ama gini pekang te lo finally fun bitri sampai ki iglo dika hello kuna hello dika so ini vlog ke langsung kanton lo so bitri sampai ki iglo i sampai hang opik pasti so thank you so much bye bye kadom